anya fe nya baken ke mi o hwe lele ken club an shida o ke o feche ma won bloka shpon bola de ba nu nchomo ni ba de saka samanta ka mejala kelele efe o do mo ne ke me ne gbi pakpa gbi ne se ke we ko ja ke je me fe me ji me ni na le ne ke nye me pike baba o ji me wo ke te sa am ni pike baba o ji me ke dia ti ameta me be o ti am ni ame ye kwa me ya wo ku se be ku ko me o ba to ma wo selum ke fa ko pe ja ke o feche ma wo na mo bo ni anu na gbe afe na gbe papa ni me na me shkobe ko e shabo ni fe mo ni ke bo gbono da ju for so a me ji pa wo enu le try share bo nche olu mu me ni bo ni fe mo ni enyo mo ni ke bo gbono ji Great Aim Academy in ka me ni Great Aim Academy o to school no ko bile ba ni demo ke ni le ba shon ni talent ni dromo ni ke ni mo ke kele aba jaje la ale ni e ba se na mo be no le ko bile she Great Aim Academy ke ba ke je me passion and excellency ke ji o to am se gbe am Accra post office ni am John University High Street no ni enterprise groups enterprise groups se tutu jemeji eni oni de ba fe mini ba she ameno ye bo modern ko ni ochi obenka ameni obada mi shileta e je no ko ba ke gym bar and restaurant aye no ko lile no ko take it no ko ngomo chi obenka ame ko ni ofe mini oda mi shi ni me la ke je na masma ke ma ijaran ba ke ji ijaran ba ngene nke bo ya aplaku atlatun ya tulama tun ya aplaku nke mi na tulatun ya aplaku na aplaku icho di English ni English de chefe keche manya chaka nriwo ni English efe na kan te fi otin na solve aplaku be ni me na me mi mo ni ka di fe mo ni ne bo gbenoji o na le henyo o sun lo o yenye lo o debi ni ama awo wan rasta to gbonyo ni she kaklagbe ama ejere mo ba shira o ja ike din demba wo ya aplaku ni am e ba gbe e ba sha me to mo shito mi ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Ghana bi ge mantiase mi bi fe ami penye kemba asaga mi fe hono o ya he strut ibona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo ibona fe na amla akwa ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko mi woke akutu nkwaro ma fi assembly members na afa ni gba te ofilo ante woke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo yeah ora don inga police fui ke wo kwani na agbako ya bi ene eke wo sa wo eke wo achu je ame pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bele won na san gba na gba yo e titriji gogota ni
Hey ni ekole ni joami echichimiye alo ni jo beje meni saga ko na chunwe ni hey ni ekola ma chunye ni esa alo ndi ko meni afe egbe ko manu na ehi ele meni sen okapa ni gbene o asaga ni fimu ato ni beja ko diba lenke e ba nya bona fe ni ofebe ke ha ne keni fimu ni asaga ni fimu ba no da gbe panyo ka se me ni hu le mi ye o mashi tv no Mbe ini odai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fimu na ochina. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Odai Afote Kofi. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Mashi TV Production Crew, a digital station that offers live Yo, ni me na me na me ablade abi chicha me feni ke mi yo be o Mashi TV no mada nya shanka je na nye wo twinye me nte afa mi ni nya ye jara imba hwehwehwe ke o manye ke sharia pa ni me na me abela la ngene nkenka nya ya plaku ni amli ndokote no ya plaku ne gbanna chida ne mawie ake manfe ma ka ye man ni there are no terms and conditions applied ona Noko bani government mambi na nye keke ni mo fia mo mfe no de twisumo at long last ne keji boni efi omini ni bi yabale yeme meni ya mawie na kan watalashi as gadan bebi ni kebashi na ne olololu e wonyeko wa fe wo jomo ekome ni nyemi ba le nyemi ferone shawamo no jake Wakoma wa ni wa hwehwe wa yan hyi na twla yetun ne keson wote alo wo ba Shema wi adi ma wi da akelala mamba dwa ochiame emutue mamba dwa ochiame emutue ni keji ayeman ni mana yo mofiamu ko keke sumo de fenu de twisumo na me awie na kajibo ni ma yale ha Ma fe jija ne fi ochaka e fi okpoto de fi omanya na ne gadangbe na nye gadangbe ya fe to mo no nupa e bani min kenye nyeme cheme hinka no kwale to lele aboy wa mode a shape gan mo shibe mi ni aboy wa mode e be na the more ni bi unfitio cheme nyeme insane bi mo no ja ke gadangbe bi ye na me pe wo ne kan je Gadangbe bi na me potin pe wo ne kan je yeme ni nke bo yo ni nke ajegba komo ya plaku ye manche yeli mo sande ni gadangbe majanche mi to ni mo fe we mo ne clear gamin fe gadangbe bi fe gadala makato butu ka gba dan shula gadangbe formo bi gadangbe dia bi ablade abi cheme nyeme mi panye fa ndoko afemi odo bi ni ama won rasta to gbonyo ni se kaklagbe ise wo wi mo ni ton ki anye pe ja ke ona manche yeli kalumo yeli boyon lela ko de jibo no yo manche je bo pe ji ode ni yo wekumi no ewo ke kolo to gbena alo lumo yeli gbena dan no ba yan wo man bi ebe mi ke ba ke you are very incompetent and a useless citizen ki on man bi Kejo feel like beja wo bo manche beja wo bo chokuna talo beja anwoni ne nshi dan obani wo wo man bi but you are very useless and incompetent odegbe julan rubber fraudster jibo minke gatete fe o mo e fi no sumo ba no chami je me ni mo ba je na
because ikpa agba akeko to yelumo we mo fia mo ni yejomo jogba na to yelumo ekwa ni laba ahweshi kokoko china na meni jino nu wona abu gomo adresan ya konte han oko chini awo bia wa akeko ba yelumo nu ba no no enu agbegbe man bi ye ka agbegbe man bi ye bo mo no ko ba ye man che na ma no bo ba ye o ba ye woji ka nkpulu ka jinke kakalika jini yo man na lo na ma no ba ye cheme nyeme hindo sane kanye yo esha ekone sane gamaja cheme nya election me ni me na me jomo ejojoy me ni me na nwa me ni shi na me jomo ejojoy fe esana me election na me na ke a be ko nse alo ehye yinoko kwe ni bofia bo na eji apo de nche cheme taka be ni cheme bo abe ha ake ta fla che bulu yo ne ka ne dolo no po bu aje chonke many nya na aka me be dwomo me be chire mo kani biye be nhye na me yin chela me nwe wo tin ke bebe allo me na ano allo me na chula tumi apply me kani biye esani wo cheme esani nya na dwomo ni je dwomo esani nya na eko nya kenye sake sune adwen nya me ni kanya yo ne kan ngleshi tetepo ngleshi efe kachekeche na plaku eba fe kpululu na plaku ne ya ngleshi shishi me o ka me shishi ne yo amede nche chue lo ai chuepo enna kuna ne ba ne ingbe ne ba na direction ne ya lo ai chuepo enna ko direction ne ya ne wo le ehun cheme nya obi awo isande taka boni yo nke manche mi laka manche ya plaku mi ji ni akwe kafe ma fe egbe mi ne wa te manche konkluto efe kenchen ya plaku ni ami ni me na me mambia anawemu ke manche me ke aplaku onu pa e ko ma na awemu masuma ka kenklen wa bo mambia manu ekome na awemu tuwe ni wo bashraw ne isun ne ba fele ake mi mfa wonu efufu e nya anu aboa manu eko na awemu tuwe wo bashraw na kele mi waji just one day so ake be fi o net mo 1 month ni ne wo ye ma mi no 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 ake me kun ba wo manche no ba le wole shi se mi he wona ke wo oblan yi ku me ba ma mi na me ba to manche na ba to manche ni wo bia amini ya no mo mi cha police ba this na me mesa ame just anye not ma be ni sane na ba na 1 month ne 1 month pepe ni njangbe ke ni ji on the 12 wona ke so lole ko ba party lole stand nye lole number di bala man fu nye lole number ni ke me ba lole number o fa ne lole number ne ni lole ba eke oblan to mo 15 ba police lole ni machine ni sha video pon mi sha akamimbe na lole ni ba 968518 GW no ne ni sha me video no ni commander ba ni bi commander ko njo ake sha ke sanene ake injunction fe mi enwe no ameke o amen no Niji me commander niji kokrobi te commander ke SCC lolly patrol team niba running kame ako wole aka zanya ni ya no aka njanje femi enme no ameke o won me amenye no na take court na aka amofia mo sign bond akashi aka njanje enme no no be mi na fa aka wa wo manche ni mo le aka manche na wo man bi fe okome na wo ma che me bi bi o me te jokunye ya wo ma fe cha wo mo mi ishi no mo mi e wo mi aka me bi bi o me te ko ba wo ma fe cha wo no ankwale egbana ankwale police word mo sino amentula pistol live bullet ke pop ash amentula amekami no ni mo fia mo yoda sake amekami no mo kome ko ne botia no ni ba ne efitai actually large man efita na agbemu ejofoi ni tane ba ese ejofoi ba efe bulu sebi ke oblan ko actually aplaku ke e ba jimanche ni wolele omumu e na wole ke 2004 Niji nomo ni kwe aplaku Leji manche ni wole
ke wo fi ono fi ano youth program clean you no tena wo fi ma na mi leji mo no wo fi o mini wole bon si le aplaku gbe bi ke ba ma nche yin atele ni se bi ko ye ma no ni gbe bi o ke ba ma no ru papa ni yin atele be jenge yin se so ma nche bi mo na ga ya wo le akele je takradi ni di manche na ni wo ni di ni ku aplaku le no enyami ni se bi ka ba wo manche bonyo ojo weku mo ba wo manche moko weku eyo weku onupa ni wodi obusuan wo fe wo chole ebusuan le ji weku onupa no kaji awo manche sia na weku mi sanini kaji le ku enu ke obo esabo alo obo esabo keke ba ma fe ba fe mi ba bo se kan yeze si bonyo ojebo weku ni ji bo ni tete mensa ojo weku mi no ba wo manche kan ni ku aplaku weku sisi no no wo nu ji no ona ni ko police fu ni amedumo tete mensa se nikeji amenchu kusu nikeji efepe ba ma twa ma ke aba sebi ina nko IGP atene bia ma ke mini hani ameba for peace di bia na me mom support violence wo fe wo duma ke keji na kameta wole be wo ba poto nu eyin ke wo poto nu eyin na mo wo aguna bia ke mini ke bia ba kuna bia ke keji court kenjanshi enmesani kunu o ye gbagashi ojo court ese no afi ono nibo osumolo be na content mo keje ne mo fe mo mbotu e jele ni fe anya aje tete mensa ke we bia ne ka ba fe ni e lole na me ke ba we lole e o blind ko me yemi ni ya me video ni keji atawe manye nke tun e bantwe se bi kan ke mla ba wo ndie nu ma gba atwe ni kan gba atwe mi ni baba because no ye mi me ye we ku me no fa ne yo no lime otu fan nke mini na ochami otu fan iyo yake bodienche ofe mini o abo oboni ni etwe wonye nu ekome le ya plaku ni ami legbe ji no no ofe mini onu ni egba boni ni etlele ake ameyeje no na ye manche na to lekeje 2000 ni le no ji mo na me le aka le ji ame manche se nya ke yue mo ti komen le wa yen mi ka fe mo fe mo kome to tishi ni ke to manche allo police fo ke ni bi ke ba ona ka eye ko be ko ni ma ke ni aka shi gadan we bi ye ke wona jomo ni wo yen ba chere wo be kuku ko ba she o mo wo ye ni apu e ba bo wo ni wo yen wo ye don mini ama yue na kai police fo e ka ni bi ma e buloi ni wo ha me loko boni afe na me fi wo se ni wo ba fe wo pro to ani ke wo bulu ani bi ye ona ne ke ma e bulu ene no ke fe ni ye pa na ke ja momo nye kateje ya me no nya ni na atalaje nye na me ji onye ke ji mle dubu e ona ke mla e bulu ko ba anyi ba die bu emi ke ji mle dubu no one is above the law katango nu pai no one is above the law me o be na ka asafo fi oni ni 1 2 no na atwa me da de jike ni be na kan bulu ani bi esan le sa anyafo no iya mi shewa be me ni wo man yen yen lo John Dramani Mahama ke ba fo manja no aka bia ne tu na yusuo ye ni fe mo mi ona titiri tu ni yusuo life bullet jien afomi ni lala we sana nya afomi eja ke me comment blo nya iken pe wo cheme me comment blo nya iken pe wo ni te wo pe na yin ni wo ba tesin ni wo ba fo as gadan bi ni wo ba bolo nu na le ake beni ma ya la agbene wo yen don cheme esana me kwe na me fe ame ni bi odogba leka je na kan wo bibibi ye wo ka me ye ko kemo ne me ma wie da aka me come mancha ko nye ba mi ko kwante asane because come gadangbe achi no cheko efe mi kanu na shi no cheko afili cheko achi no cheko efe mi gadangbe fo mo binyo no mo nyo fe kun na ke ba je gadangbe bi fe ben tashi mi kwabo o efo na alo mini king kong jibo na mo jibo lumoyelia comment position is not a property ni lumoyelia wo ku chomu fe ni shanya lo wo ku me fe ka ta sen komeno
no nin ka gadan go nupa e kenye lenye left and right e kwe ganye hia nya ami ode bi ni ama wo rasta ma control gadan gbe ni tolopo ba ona there is no chain of command no abulebe kwa fe kwa ni ba tachin fe no na twi sumo mo ba sande ba le naka na to manche omo ni wala ke manche ka to na efe no ko ni yin po e aba chon gbe ni jano na ke pale ka ke pala agbe ne keke ka ba to ko nkulu ke ka to chibia ne mo fiamo ke mlan wede ka mo ko nyana ko no alo eja police link no to use police link ne yo ne ka fe ko kwanti ani ne ka fe bulu ani ni police fo ne ba se pe ne one sana me bi na me na ni sane a icho ke na ne yo truck when the bribe sane wo ba me fedi ba me nye bulu ani ase kote wi mo ba ke ma ba kote wi mo be bo no bu mu IGP wo denche wo IGP wo chata ndi Mr. Yiwanu no mo afa gadan gbe famo bi makpa bo fa no kwa febo masuma ka yusu ne kon e wale ne ko gbe na ne bonni bona fa ni gadan gbe fe chaka poto manya basa. You being a proud God inche makpabo fa no corner ni amashi koni ne ke kwakwanti ani bi ne fe sa nya fo ye gadan we bi aten koni bulanya ba wo e there should be a chain of command dem of film ko keke kwa fe kwa ba tashi no de twis mo ne ani afi awa wo ya o mini no ni wopta o gadan we bi wo ba hwe wo nya shi ne keso aplaku bi enka me English alata shi English alata de nche no na cho ke magia chama fale aka mene yo efe kenshin na no ni English recently na ka win court she feel say me baba o English na me ka me ngoko no she juga fon adwenu na sinu chinya obi o akegadan gbe bi ka ata me be ni wo ba komo wo eni keson gboye ni wo ke amami yo wa wi ye wo lu o sanji ni wo kan gboye nu eje ake sanate police station master ni ojeje kanyoni commander ni ojeje gadan gbe fon mo bi ni monipo siade ni ma sane polepo je gadan gbe fon mo bi ni sanela kra hotel won be no ba hotel won judge center je gadan gbe fun mo bi an wode nche wa wo lawyers e po je gadan gbe fun mo bi jami ni wo che me nya wo bi anya bi anye nka ake wo ba bi nye che me nye bi anye ake asonye ni dwama lo mo bi o dwama asonye ni ho gadan gbe ha gboye alo mo bi wo hu nye je me nye fite gan gadan gbe chuku na ta lo efe nye je me ni me nye gbe gan ni ani gadan gbe fefe chaka amanya basa no na ka woni bi titiri wo meni wo follow ke ba gan ni ji ke je tema ke yojo an ke ba gbe gan machine mi yen o na ka fe onye me gadan gbe bi ni bi e ko me ka wo wiepo ni o ba chi gadan gbe ta mi so no ka wo chi am dangbe gbe dangbe po mi so no ka fe wo ka futa wo gan e jake o na wo gan satenye o na nji wo gan woni bi e afi patomanya atun ni a hihwe mu anokoko nyeme nime na me ablade abi masuma ke wa bo woche ni kwe ni je tunyo aplaku manche ni awa bo ale untue ena wie motue ni wo ba shira donc ni me kana me ni valide manie ni me di ni pe aplaku manche ni di eten ke ba bi misani ni ma jibu na fiwo lele aplaku jamais combien ba ni amé choje English alata sesh bena amebe wo ibashi abwe manche ile keje ni ya dance no amba ya me manche dani bashi ni kusule no amu me bayi dani mene ibashi ni bi no ni oyone si ni okusu mo mi
ni okuso se chomo mi ake ma ya wo no tete romo ake ekwema kashi bini abatu manchi yo Afrique mimi ni abatu ni bi aka manchi no ni cheme fe cheme ni toni kuso na ka cheme no na metu ni wele aka manchi ni jimi ametulia kapla kumaje ndio wo eba beba shini afiba itete romo afi keseba itete romo nya ko de tuma ewo manchele ko woni himi je ka wili ewo be esani aje ni ya siku aje ko so wo aje ni adan ni ufido ko ni ja tupa wo aje nayo wo anu kra ko wo ko ni no aya sama de ke gbeme net na ma sama e pa sha cancel wo be lo je aya sane ye ni ko ya bi o ni ma le jo ni ko ya bi o ni na sama sane e ba se pa na ba ko sane aya sane ko mo mi e che ko ya bi ko pa cho ise sane ya fi te ko se ni ko ya bi se ko mo ise chomo ni ngishadi bakpema ni la hu iba kwese ni bi ni sane o ke shu yi e sane ne mi ni di sane na ka ti kote ake tete romo ikama keshi na tu manje o she be ni sane tu ma ka o manje ni ni wo tete romo ka sha kansele tete romo awi ni egbe ma e ya manje yes ani mi ko mon tete romo ba choice tete romo se chomo mi ni aplako du pa fe ya ki na krake bia ne tete romo ni chi o manje be o bia ne tete romo be sa no fe o fi ko mi ni manje e ba ni ma he oni no bra no ya keba kuchwe ye me fe ni ti na kan pe aka me fi onu make ete ame fa me ba yeke o blando ko bipe ka to le tete bala le pe di mo ni to shisha kele ke manje be fa e wole e bie no na gbe na ka ba fi wo ni twa ko fe wa yo ko fe wa yo be sa no ko ya wo ni ame ka me ne ba wo lo shi e wi mo ni fita ni shi sa le fi ni ya ba jake ame ni na ame sign no signature e aje wolo kumino ni biemo ni aje wolo kumino ni ate achake biemo hi ate shi be mede sa wolo ne fe ameke tete mensa abakwese aka plaku Manchester kono ni manje tashi o ruko kumino achole ni tete dati le ti shishi na kani ake dabi je ne ke jiboni poti wa pe maglade je ne ke jiboni mole chake bi mo ni e ba cho bi mo vivi na o be ameke bi mo chose na kati fasha cancel akaboni mama ni she sana me file na ko fe document sanye na yo no she me file wonna la ke ni me hidumi ishini ewo quickly no na ka ha judgment and my judgment is sanye meanwhile wonye mi ko me actually Otibo Adams le we ba join the case we sana ko ni ma bole to ifio shaya bole to jugba kele sadile sani ha yitu ke sadile sani ni me wa yitu na kanu ya ba na ke ha judgment ewo beni won pele aka wo ke sani ba ya kote quickly ni le Otibo ni ji woni minu le hu ke sani tonye ke ni aya buti sani ni je na buti ni je na akishi errors ye judgment ni kacha cancel ka me ha errors ye oni ke e kwashi sa ni English alata kacha cancel ha judicial committee of English alata na me ha e kwashi na cancel de me wo ameya oni no ni sana me fi kuna e wona me ke be ha tete mensa no mi ame ke be ha tete mensa ke Manchester kono ni ke o
onye mi otibo ne ya pashi sane e o tete mensa e behe wala kone ba ke e ba che in Manchester ko lo 2019 ke ba shimene tete mensa behe wala kone ba che chi e domoneke acting Manchester e ken tramoju e domoneke acting Manchester de ken fendi bi ne hani tujole abapla man e hani tujole abap Manchester ne ya bule ke wo aba manche ile yeye wo ujune shapla kujie ko ni kwe manche ile ji manche ko ni yomo ko behe ke je ni adam so okoso no mi ni me ba we na jate fi o chi ni adam so no mi e twenjo na ka no ji ni ku na ho e manche to mi awo mi chu 7 days ye 7 days e chu dani aji fe aka ke ncho mi ni aka ncho mi ni e wa ko sani ko ba pla fi tete mensa yo mo ni e ke pon e ake ba tu manche mo beno manche ni ke ya to mo je ni ku ku ni ke to level ni ku ni ke ku ye ni wo fe ablada bi jiwo alo de ye jiwo ni wo yo lo ni ni mo ko be pe jiwo na ba wo ofe wo je wo ku em shaka ke me na yiye wo ba awo wo fe na ko ata Manchester ni me ke na me e pa 5 you Manchester ko ku pe ta ni me o fi am ni to yi ake to Manchester mo e ma ko me ni la ka mo ma jalo ni wo ya jasi e ma mi wo ya wulo mo e ma mi wo ya se fuache wo ye nkunu pa mini tashine wo ya wo kunu pa le tete men sala wo ko kunu pa jile e wo e kometo e behegbe akishi e to manje ama ni manja se tashi ni ma wo mo tashi ni kusu na afio amelehebu wo jinye ni e ke ma no pa ne amesa ni track no ni tete men sa afio amelehebu na me ka me jomo hale e jake ni fe jaka kumachi ni eyo ni no ba e ko ba yo ke ma chan yo mo no be jano to ye ni ma fe ma ana ke to amelu mo e ke ju chon na ka gbe no be lu mo lu to be ja o ke ma ja ke ni fite mo baba mi ni tashi ni ake ni ku aplaku ma chene me ni to ni aje ni adam wo ku aja kuso wukweli aja ni ke wukweli aja tupa wukweli aja ni ya cha lupa ko wukweli leke gbemene no me wo bejasi no wo leke shian olupa ne ameji meni domoshi na ke chukusu ake hami ni miwo moko ete eshi ke ba shi mene tete men sa ne fio no ne fio le ke riri e ba pla ku mene ne ejo koso wokumi okoso woku ichojile ni woku ichokome nyene tu lumo ehama wo minpa ma hebulu afai ikwaje IGP ni kaba national security ikaba wo traditional council English alata mi pa fai koni ameba na meba kwa nipi ni tete mensa fio boy ni alo keba na here aye life ammunitions ni atra shia ni nta ni yolmo na ye ne ameke tay ketoy adra ke shia mi fe afite ni bi ye shia mi atla me atu mete ni atla me atu mi pa security fai mi pa traditional council fai na me kamena ni amashi ni jonjole abaplaku cheme ni pafai mi nga cheme fe mi ba ni be fe de omani ni kaba joan English alata traditional council ame ya me boa English alata school council ame ya me boa ni jonjole abawo uta manya ba ne
ni me na me so ra bla abi fe ni ka mi yo be o ma shi TV no ma da nye shan ka nye na nye wo chinye me nti a jara imba hwe onu me nshi nga o cha me o tu mfan wo che ni kwe aplaku gbeji no ni onu le si ni mfoni okwe ni di aplaku manche money wole akele di money yo bi ane na to le ke 2004 ne just recently ne no ochi ne ni o ne no ochi na amu awon ni o ne di weekend ni o ne no na ka atomu konklun ken kantale atomu konklun ken kantale gadan me ni awa na wale ake won hwe wo yan shi because what to mo wa etomo kun ni le ni wale ake lu mo yele there is a chain of command ayagbajiano to na ke to manche ayagbajiano to na ke to manche ateshi keka to manche ni moko keke unya ateshi le ka ke to manche keke ayagbajiano to na ke to manche no e wa kaji le ke gbajiano to ne la aje na le futu nye be achame nye to nye ke wa ka nye fe you are incompetent because nye anu wa na wale ake ona shino yo ne ekokra che ye chema yin ne ko balaje no ka shino che ye chema yin ne ko balaje na diagbamu eche na ne ko me be cheme ni tala shin ta flat che je cheme foji nyawo biawo wote alo ba aplaku Sunday ni yano ne nke English alata ba jaba yue shi English alata den che paramount chief den che na yo no po edo anono ashama chonejin agbegbe men no ka paramount si edo nya obia o ake sub chief sele sub sele on te ba bale ate cheme nyeme nyenhwe wo yanshi bibi ani wa oje no nyenhwe wo yanshi nyemfe matani kenhwe wo yanshi ma be sande bale na kan nyeme no ma na shengbele phone line say boni afe ni bo wo twa no chonjo mo chicken clean na no le in WhatsApp line e keji sande ko no yin allo na agbako no yin allo program ko ete no ni bo oyelo ko be mo no feel like oba sima ko ke mi gba oba yan mami ye mini ye in WhatsApp line ni onane no ni 0207004444 0207004444 mami ye WhatsApp koni no ni jien makoma yo sane mahabo shi eno ma na she take boni jemna ke bon gbele phone line say 0274324331 0274324331 ngbele phone line say sane ni ya no ya plaku na mini jojo mo chomo nke mo sa aplaku English alata nji mi English alata den che ano ye lumo jeliye moni jio English manche apele ayen court afefe bi ni mene gbi papa gbine allo chi na mo ni ho ni aplaku moko ye manche ke de 2004 all of a sudden here wo manche konklo na ke ba kantale dadango no pai agwanye yi a o na me kra pa wa ne kan ye ni wo sure wa yin ashike ha jambi fen ne ke chame kanya nyanya ele shin ni nye ba ya back nye ba ya se ni nya kwe gbajiano to ni cheme ke ba yin shi chuchu ko de hu nye ba yin na ka nye na ka gbe no kani kwa na yin nye ba na no na cheme kanye kwa na nye ba na no na acho mi Milan mi ne kola ko ba kan hello fa no gbe ke ndo chwa kajo acho mi Milan te icho akaje weja ando na ya Milan te icho akaje weja mbobotu challenge mi no ni oyo olo tani yemi ando na ya hello pa ye fi ole ba yi kwa ila ka anu ni pa ye fi o e ba yi to asa ni won wo kan na shi amashi ni wo du mo shi wo pe ne ni sakasaka ba fi te wo ma e ko me pe o wa don dan we e ko me pe Greater Accra e ko me pe e ko be ko don ni wo cheme nya ka bo ablo ni nye fi o ni e chaka manya
ni e ba bara keke boni abale na kan ya le be nye ngoni enye shinya wo kwa be ni nye ba agon le nku ehyi konye ma ba ha nye ba pele ne ken chemi ta flache keji boni be mi ni nye ba ne ken yinoko bi ni bahu egonle woni me ka wona na kan so a shishu me ne ken na me fele chaka akpato ni nye ba ni na nku e nye ba ha to be ni nye ha dia ni chemi be shane sane nye fe kome ni nyami ale nyami ni nyana nyala ke lumo yeli anya lo wo kucho mu efe ka ta e kome mi ne kola ko e ba kan no hello fa no gbe kan no gbe ke no track jo hello o fa no gbe ke no track jo o fa no na ya o fa na cho mi o fa nje mamobi o fa na chio ya tv fi onu kemi ayu fa no no really anu kwale ni o fe mbo tu onu na o fa na ni onye mu mi acho me fa mi choke je mamobi no ni o meji no ni o really anu kwale ni ye no male because mamobi sipo den che mamobi wa issue ko eje me wo land assembly ekele non yon workers ko me ni mantenwe ko ba eke land non ni mante den che ni wote je enwe ke land non wa gbene government ta e won land ke ma muku o fa na ye mamobi we fa ora e fo auto area mi I can show December na an show ke ni bi yo producer o fa na fefe no ko aba o fa na ni wanyemi ani okpan no bia ne producer makwa bo fa ni ogma enoma afonshi ahami ke ngbena nkeleba na sandigba ye to say allo nyemi obanyo nwa mi ye ngwa supply no 0207004444 0207004444 ni mahie ne kesa ne ma hanye sani mahie se ma hanye nka onukpa eni mbo kwa na afi dujia ye dujia shi ni bi na ye nye na nye le ake mi ode bi ni ama wa start ogbonyo ni shi kakla gbe nka nye ba ko ne kesa ka shi na no mi na kola ko ba kan no hello fa no gbe kan no gbe ke ndo track ejo tete go fa na ndo na we track ejo tete bu o fa na yo e pan no ndo na in brother you are TV no you must see and one wa ake in station there yo manchabe kama chabe said na me fly o fa na yo mi na ke wo chembo etu e TVM wo bi e nfa ta ke bo ni bi o fa na yo o you don producer fio ni mo ko won aba 0274324331 0274324331 ke ano ya plaku atflama atuji ye manche wo mo ni manche yo mo manche jen ke je 2004 niji ni kwe aplaku eye na no benu election akato manche konkulu ke nkantale gonu pa mi ni jibi nye wo ne mi ni matan ni nye fio ne mi ni matan ka musu ani gadangbe choku na atalo e fio ne nyanshi ko ne wo padi na ma abaye nyanshi nye wo le pakko ni na ma abaye cheme nye ka fia no ko ni be ngbe no mi na ke kola ko e ba kan no hello fa no gbe kan no gbe ke do twa kejo acho mi shaka into akege botiano ando na nyi mi shaka mimbo to e pa no kejo botiano chale ko ani olupa anu isi ake no na me fi o chale tawo mi fun ona o ba bu ameji nla ka ni sele ame fe chon ngbena owa do o fa na yo oyiwa la don wonyemi ele eke akecheme ayu ake ame look sharp le ka mi pa kun na mi te me ko me ami fio
kade na kan le wo ka me ba na eko kemo se mi e ame ba na wo emi hye no iwo ame kwa ame na jimfa mo mli ojo gba onu mi hye gadangbe wo lake wo ye wo na wo kusum jino ni fie wo gadangbe bi wo kuwa esu jino ni ana na wa ke na gadangbe bi ni bia ne me neighbor choku na atawa neighbor bai ke me ni me ne na no ko gadangbe ame mfetu mama me dwemocho na me ye chila me cho no ewo amesimo na me fe no na ma me twisumo kusun ebonia chame ba to nhia amo ame mfele style na mesimo ba me ke modern Ghana kwa kwanti asani kwa modern Ghana bonia ni e shafe ni e chame kasa adie ne ka wo ye ne ke bia me nya wo ko ase wa o jia wo ko bi e ko because before sadin ba ko bi aye ko bi ni gbomo ye normal with Kobe ni wakati ngene sadi eba na lo for baba wo ni ba ye wa wi ye wonye ma twi me ka nya nto anye ntua nya wa ko a se back to our root ma ba nya ni lumo yele fe chaka ni ke ngene bia ne nyemo na nye garangbe be onukpa yi alemo ni kra ni to o manche ona no ni ke wo che me ko ma me fe. Come on, they are being too useless. They are being incompetent. Ma kaya ni ngoja no kwale. Ene ta flat obey. Watch me pin gbadjo ina me fe ni bi ni domo obey. Ame ngwowo bibi enu oba amulu. Ame ngwowo dunku. Mini aba wi na kan. Wale aka kusun gbajia no to na ka yi olumo. Ni wale aka kemoko ba ye lumo ayagbe mi ayale han. Esana na gbeku. Ni gokwe na mo ne bandana chain of command je shigmene mini jino nana ma wula mo kobeto ka to manche shikitel kobeto ka to manche mankralo kobeto ka to manche jase ja kobeto ka to manche mo fia mo waja cha me pona na me ka me to manche nwe wa asafo mbi ni jima mbi fojile on ka me to manche asafo acha on ka to manche manche ni le den cha to le manche on ka to manche ni wole ake manche to manche mini pulu ani ni enne me ko te wie mo na na baka ojigbe kan no bu mo no yu okeke shije na kan enye ke wo mo aka beni pulu bale ni wale etan no e wo nchenye tu ase ni ele shimlan beni nya na jo we fachu kadango choku na atalo beni nya na jo we fachu mini noni lumoyele mini ni tini lumoyele tini ko ba wo man bi beja onagbe na dan oh mini ne kwa baby ko yen chile bo pono nyon fe o wo man bi kum ko wo man bi kum je moko onake obanake bopo you be more superior than the chief nyena alo ni be komeni anu ni ka fe example mini kola ko ekun anu hello fano o gbe kan lo chakajo enje mamu bi o fanando na ya MC Alpha no go floss on na ni ku enje mamu bi kalori o bana ke manchuko me a penyu o bana ke manchuko yero ba wu ai penyu ake asa e ba o sha na ta asa o bana ke ai ashina ya market ke wodi be ke na bo be ewe to ye gaju no e ta isile de ake manche di le o ba simuku wo ga ni ye me be ka ba jiwo e wo no ko de ba e ka maria o fa ne yo o yi wala don nyemie o yi wala don na wo ewie na ewie mo na ewie o lele ni ngene gbo abi fa ka toto ameloko nyojin abi fa toto ameni meni je ode je ame fa toto ameloko atomoko ne je wokukomi eje shian komi atolo nupa by force ye truck penjo na na enye ewo atole ale gbena ye truck penjo na na enye ewo bona fe na anya yele wolume pinu wa menye gadangbe do jinu na metu 419 Shinshwabe Momo sa me den cha me kusun shaku Ona maja cha me ni kusun shasha kwa me so di me ni ana nu ni yegan mi kanye ni waja no
maja cheme me ni kusun shako ame bona hana anu ni afet mo na me kusun shako e wa ame sumo ni bibi nu wo ba kase kusun gbajiano to na ka yolumo ke kusun ni fe mo ni because ke wona nu wo le ka ko na yin we turn our back against them because wana ke chale mene ni ke yin se den che na elumo yele na Paula anagbe me ni e brave na ba wi ni ko mi tan ke le dan chari kola ko ba kan no hello fano gbe kan no hello fano e kan no o gbe ka do cho akejo hello o fano e kan no gbe ka do cho akejo acho mi Emilia iya man plori ni amingbe o fano ro na ya Kona no kwale she o bo modern one bra no kwalo male afite you there ato se on that to bo manche bo wo ba ko to manche o to asafo akene kaka se bulu ani ya mami anyemi bo no ya le na kano kaji bo o yu mo ji no yu o ba nya chake wo Ghana man onu pa ile nko ona salute bra salute o male afite wo you te wo ni men ojo le me wo wu me won nya men afite ame o ba no black fe teke akotu anwede teka kwa shina wede ashino ewe lakele dile tan na onu kaso ke lesere no go chale anyemi no ma jobu odutu mo ki no tu ni iradon bo oyi wala don nya o nu apa nu ajobo ni ifata ehabu oyi wala don ni me na me so la blade abi ni kemi yo bi o ma TV no mi ya no mi we mo lolo ake onupa ye aplo na me powo ebe ingbe no ona watch a man leave it omo there is no chain of command ye gan dangbe I mean live my lifestyle to mo gan ajekeke to mo wo bello kom to mo fian wa fe le chi mo ne kola ko ba allo fana pa no gba kan do tu agajo Acho mi ata okunka incha keja apa weja o Fernando na ya nche o fe mbo tu empa ando na ya ole loko fire mo ame onu yose ani amele ake mo ka amefa no ni amefio hello mi na ka wonye mi mbo etue o ba fun ame ulu e facho onu bi ana won yin eche o ba de o fa na yo o wala don shida be o fa na mpa fa ke di o twa ka abo etue TV mi chi o fi TV no anu ogbasan le phone no mpa bu fa ke di o twa chi o TV ko ni wo fe mi wo gbasan le phone no 0274324331 0274324331 ke aplaku atulatu a wele manche ni manche ya a wo manche ken kanta manche ni nuiwo atulatu chebele manche ye na wole tu ona na fe kusun ke ni bi fin hanle ni manche le video ntwa ni ji ni akoya plaku ni be ton meni yo mi tan na nya to le manche weku ni sana ameya mi fin baje cheme kabe ne ba lo inti ya lo noko ne teshipu e me feel like ake cheme you people should act mature nye fi anyani na ntomo me ko me ne dala sha fe ni ntomo me ko me ne dala ni bi ni wo bibi ye wo ba fe ni nye ba jaje wo bo we nyonu pa e bo njeje nyengle no nye fe na kan ni bi no akadi nyonu pa nyem bo ablo e na me ba wo bibi ye nga akadi wo bo ablo because bobo no ba ke na ke gbon eyin ta fla che da na mi na bodo chake ya mi ken ya ken ba no te fi o ten do ba ko mi ake gbon nye ba yin je ba nye ka nye ji wo choku na ta le nu wo nye gadangbe ame no amole follow ko be ame ji many for you mo ni nyemi ale nyemi ene sho esani gan wo fe ko me esani wo fe aba ke esani wo fe ko ame fi ame to mo je no ka me ti yara kwa okay you ete yara dan ko mine kola ko ba kan hello fa no gba kan no gba ke do chwa ke
Ofa me acho me. Ni atinda ko. O Fernando na ya. Hello Fernando gbe kan na. Mina academy ekpa echi 0274324331 0274324331. Ona nyeme. Lele sidin foni epuna no ko enye nu ansa ba ni Johnny GHTV. Ya jeme le no no te no. Le sham foni jien ke ni bi afin apraku jie road na mane ni fefe chaka me road jimpo yi. Ma mi fe jija suchu jinke ni bi ejon lololo ye wo century na mi. Ni di akro wa ni apraku eya kokrobite o shegbe no eya botano kokrobite o shegbe no apraku bi aka mi ni no apelio ni nu ewo nyemi le nyemi akomo yi agbe ni mi yu aka tadi nya kanye na ni na mo nya ke wa nya man bi ye cheme kanye kanye na ni nya wa nya man bi nya ka ma gbe na adam be do na gbe na no ba wa man bi be yan hihue lo jibo o de gbe patolo o yori na mombo ndo ko ye twiji no ke hon kuchue ko je beja lumu yeli na no na ka maja cheme chimo fe amen somo meni yeshika jinye no na ka wa maja cheme assure me yan shikia politician say kafari shika juete kaple no ne gbogbo ame kondun ne ara me tumo me ko me keke because abani kenye efian abani cheme mo nu anya fe ko ya ka fe project ko ye send na tala no gbe amni o to no babo ato abana abana ni bo ye sen ato anani na ke fe boko ye sen chimo ta flat ya na jemo aka se na fe project jin in the name of the stew ona nekenu konja no nku e shiko ekwe kadangwe fe chake ni wakwa ku politician ko because ka ni wan ba ne nye fepo ne ma hospital ko mepo e ba nye ma low school ko mepo e nye ma ka ni tu ba le ko la wa mene ni 3 ba the third ba le wa fe ni aye ko ma je the first the second the third the fourth the fifth the sixth come fe ko o pelo ko no ame pelo ko gadangbe jini wole ka jala ma ko to put dan chula min kanye in lesson ko potin odogba ni ma point ye wo ona wo hera na mi wo biamli ne in le man cha ko ni ma point ma ka kashi le fe ne ye sen gba mi alo fe ne asen ni no fe church ka ke asen ni I sen ye account jet mo manche personal account in ke sen lo tanu chemenyi na me gbele account asen na metano no ani pay mo ka shikaji komene sane jeje ye komene ba nye DFN enye ba because ona nye gbejiano to enye tokolo ojuba nye toko nye gbejiano to ojuba ni mo fiamu ni fi no le chisu nya wo bia wo ake kaji lele ake wo ka gan adangbe kan wo chi no ni wo nse kian gan adangbe no ya enene nekembo kenne kan lebe lo le ani manye kenne ke jina na ka ke kra gan adangbe alo ake chake gan adangbe ni na ka ba chake gan adangbe tu na ba tula e ke ni bi be lo le ani manye mini no ni wo ma jan cheme mini no ni mene ni ahye na efe nyi to nyi ke wa kanye leni nyi akọwolo nyi kane nyi na ke lele ke je tutu ne ke hia na edi royal houses ke be na me ye me na me ye ni last year na me ye mo wo na me no ehye na follow trend there ke mo ko ba ahye kun che po e ne ke aya court ke ni bi ni kwante court ji ni jomo be ji ne ke ni bi aya because aye no fi ono e wo jiano no ka mo ko be pele shakwa me no alo ameno ehye shiwokunu pa echo mo ko kura
There is a chain of command. No jina follow it. I get tomo. She jina teshikeke. Na ba tomo lumo. Enne bandi gandan be. Anya kweba makwapa. Ni buwe kuwo. Cheme. Makanyefai. Inkanyefai ndo kwa afeni. Shimito nyana nyeli. Ake. Beni the preacher. Ake afe noko. Shesani nyemi ale nyemi. Esani wa fe kome. Kena kani bi elele nyemi ba ale nyemi ni wo ba fe kome shimon nyeba preacher twen jole yemo ya gbone anwo ni kinye te nye no nya ja klante ke tuji aka no na gbegbe mi sane ni yo anyene ni me na me eno ma na ehye mbf ebe masuma kenken mama ina hye bi ene kenyu gbegbe wo ni ke wala han wo so le un be ekoni shida ni mashibo maya minjo to meshko meko ake ka ni magbe onde ke wala be 22nd of November e ba gbe yemini choco ndi choco lante mami ni junction killers Vienna opposite pepe nyanche nyenu shen1 ni di shen1 comedy shen1 ke fatalo ni mo drama bi kome no shen1 bia ne ba chemate ke mini to ni elele awo gbele manpa ni ble omi a chile ni bi ahwe shows ke ni bi ba no obo modern ko ni oba fe mini ochi obenke amejen because ode bi ni ama wa rasta ni ye mi wa olake ni bi nfe ni san manya de mo mi nyanyo mi baba strut pi baba no nyeba ko ni wo support a wonyemi shen1 ni efe feel ni me na me enu mana shema mana shishko me ko njema ke wake Great Aim Academy Passion and Excellency ameji me ni ke ni fe mo ni efe mi ni ba ogbeno ye je no nke wake kan ni oyin pa na ke the gym bar and restaurant aye no ko lile no ko take it am fe ko to am gba me Accra Post Office time Jennifer Satamils High Street Enterprise Group set to jemeji eni onini ba she ameno je minda naneme son le meni twa meni nya twa meni kemi ye be kemi nya kemi aye fin mi mo shida eha mo fiam o fe chemo awe na o mo bo ndi mo mo te twa mi no ni afia mo na gba pi mo ejira mo gbo ne je o keje no wo ba ye no wo ba no wa wo ewoloje na mi efele mle an wa atwa pe wo no be alon te din kokra e ka batoton wo te ni na me shikomi ko mo ni keni fi mo ni na ba ogbenoje o na na ehenyo o sun o enyelo o debi ni ama abo one rasta to gbonjo ni se kakala gbe yi cheme nke mi ni bo fi abo no shi aye ba polu an podi nche e ba shi eko ni lopi dino ni yo fa mi shi mo e so wo le me dwen lo ye cheme ni awo kwa ajin ojugba ni me na me mi nda ni shi ke mi kwemo ni ra don